I guarantee you that if you get a right mindset about money, God will bless what you give him. Life isn't about how successful you are. Život nie je o tom, aký úspešný si. Or how famous you are. Alebo ako slávny si. How rich you are. Alebo ako si bohatý. How well liked you are. Ako si veľmi ľuďmi ľúbený. It's about how much you love God. Je to o tom, ako ty miluješ Boha. That's it. O tom to je. You know, and go ahead, sit down. Kľudne si sadnite. And people seek to be famous. Ľudia sa snažia o to, aby boli známymi. They seek so many other things Snažia sa o toľko vecí. than just loving God. Všetko len nie milovať Boha. Everything is about loving God. A pritom všetko je o milovaní Boha. That's all that matters. Iba na tom záleží. And God will add everything else. A Boh pridá všetko ostatné. And the more you love him, the more free you'll be. A čím viac ho miluješ, tým viac budeš slobodný. The problem is we let everything else get in the way. Problém je, že dovolíme všetkému ostatnému dať sa nám do cesty. But that's really what it boils down to. Ale vlastne iba na tom to záleží. Is how much you adore the Father. Je ako miluješ, alebo ako až si vychutnávaš Otca. So don't seek to be TikTok famous. Takže nesnaž sa byť ten na TikToku známy. A YouTube sensation. Alebo nejaká YouTube senzácia. The best preacher, the best teacher, the best whatever. Najlepší kazateľ, najlepší čokoľvek. Seek to be the best son or daughter of God that you can be. Snaž sa byť tým najlepším dcerom alebo synom, akým môžeš byť. Don't seek how many people you can get healed. Nevyhľadávaj, koľko ľudí dokážeš uzdraviť. Don't seek how many people you can minister to. Nesnaž sa o to, že aký veľký počet ľudí môžeš im slúžiť. Love God with all your heart and that stuff will become natural to you. Miluj Boha celým srdcom a to ostatné ti vlastne bude prirodzené. Because ministry can just become a task to you. Pretože služba sa ti môže stať iba ako keby takou povinnosťou, ktorú si robíš. But unless you're ministering out of love for the Father, ale ak teda neslúžiš z tej pozície, že miluješ Otca, it's not going to be as effective as it needs to be. Nebude to tak efektívne, ako by to mohlo byť. And we're like, oh man, I got 100 people saved today. A niekto povie, že dnes som 100 ľudí priviedol k Pánovi. And that's great. I'm not saying don't do it. A to je skvelé, určite nehovorím proti tomu, aby si to nerobil. What I am saying ale to, čo hovorím, is have you put ministry before the love of loving the Father? Že či si dal službu pred to, že miluješ Otca. Because that's really what it's about. Lebo vlastne o tom to je. And I've been saying this a lot lately. A hovorím tieto veci často poslednú dobu. God's not after your time as much as he is after your heart. Bohu nejde až tak o tvoj čas, ako o tvoje srdce. You can minister 24 hours a day. Môžeš slúžiť 24 hodín denne. Be super famous. Byť super známym. And never know God. A nikdy nepoznať Boha. God is met in the secret place. S Bohom sa stretávaš v komórke. I didn't plan on going this way, but neplánoval som ísť týmto smerom. He's met in the secret place. S Otcom sa stretávaš v komórke. And he comes out in the streets. A vlastne to potom ide z teba von do ulic. So you can minister in the streets and never have God in the secret place. Môžeš slúžiť na ulici, ale pritom nikdy nemať Boha v komórke. And people can look at your life and go, man, you're traveling all over the world and preaching, it must be amazing. Niekto sa teba pritom môže pozerať a povie, wow, ty slúžiš, chodíš po celom svete, to je úplne úžasné. And they're just looking at the outward appearance of what they can see. Ale oni iba vidia ten vonkajšok, čo môžu vidieť. It's here. Ale je to tam v srdci. It has to be here. Tam to musí byť. Everything has to come out of this. Všetko z toho musí vyvierať. Because you can minister all the time and never know God, like I said. Ty môžeš slúžiť neustále a pritom nepoznať Boha. It's not about that. Nie je to o tom. All that stuff will be a direct result of how intimate you are with the Father.
Pritom vlastne všetky vonkajšie veci, ktoré robíš, mali by byť vlastne výsledkom toho, ako intimný s Otcom si. That's what counts. Na tom záleží. So I'm not saying don't minister. Takže nehovorím, že neslúž. I'm saying don't minister at the expense of your relationship with the Father, your fellowship with the Father. Neslúž tak, že by ťa to stalo tvoje spoločenstvo s Otcom. Make sense? Rozumiete? Poor guy. You doing all right? Všetko v pohode? Okay. Intimacy with the Father changes everything. Intimita s Otcom mení všetko. You won't have peace in your life without it. Bez toho nebudeš mať pokoj vo svojom živote. At all. Vôbec. You can have moments of peace. Môžeš mať chvíľky pokoja. But real peace, everlasting peace comes from intimacy with the Father. Ale ten naozajstný pokoj, ktorý vychádza z intimity s Otcom. So we get this idea of I gotta just pour out and pour out and pour out and pour out. Máme tú myšlienku toho, že musím slúžiť a dávať a slúžiť. And then I'm living like a real Christian. A vtedy žijem ako správny kresťan. There's part of that that's true. Šťastie, áno, je to pravda. But not at the expense of your fellowship with the Father. Ale nie na úkor tvojho spoločenstva s Otcom. Anyway, I preached on this in Norway. You can watch it on YouTube. O tomto som kázal v Norsku, môžete si to na YouTube vypočuť. It's very important Je to that you veľmi dôležité. very important that you understand that. Veľmi dôležité, aby ste to rozumeli. Because what happens is if you minister outside of that place with the Father, you'll burn out. Pretože ak budeš slúžiť bez toho, aby si tam mal to spoločenstvo s Otcom, tak vyhoríš. You'll just be working out of your own strength. Budeš iba pracovať zo svojej vlastnej sily. And then you just want to give up and quit. And it just becomes the thing that you do. Potom už to chceš vzdať a vlastne to je iba vec, ktorú iba robíš. So where are you doing it from? Takže odkiaľ to vyviera, čo robíš. Now, what does this have to do with giving? A teda čo to má dočinenia s dávaním? Everything. Všetko. Because your giving's got to come from the heart too. Pretože vlastne aj tvoje dávanie by malo vyvierať zo srdca. Your ministry has to come from the heart, not out of duty. Tvoje slúženie by malo vyvierať zo srdca, nie z povinnosti. If in your marriage, Ak v tvojom manželstve you're only doing things out of duty, robíš veci len preto, lebo je to tvoja povinnosť, it's not going to go so good. no nebude to také veľmi dobré. But if you do it from the heart, Ale ak to robíš zo srdca, it's everlasting. tak je to večné. It's very important. Je to veľmi dôležité. Anyway, I could preach a whole session on that, but Mohol by som iba o tom celú dobu kázať. I just hope you get it. Dúfam, že to pochopíte. This guy's having a hard time. Too much pepper at lunch. Mal príliš veľa korenia na obed. Okay, so we're still talking about covetousness. Takže stále hovoríme o žiadostivosti voči peniazom. Did you know there's a good covet and a bad covet? Viete o tom, že môžete mať dobrú žiadostivosť a zlú? We're supposed to not covet anything of the world or anything of our neighbor. Nemáme mať žiadosť voči ničomu, čo má náš brat, alebo teda čokoľvek, čo dáva tento svet. But you are to covet the things of God. Ale mal by si túžiť, žiadať po veciach Božích. As a matter of fact, the Bible tells us to covet earnestly the spiritual gifts. Dokonca Biblia hovorí, že máš žiadostivo vyhľadávať duchovné dary. And we'll be talking about that in 1 week from now in Pardubice. O týždeň o tomto presne budeme hovoriť v Pardubiciach. So there's a bad coveting, but there's a good coveting. Takže tu je I said it. zlá žiadostivosť a dobrá žiadostivosť. It's very important you understand that. Je veľmi dôležité, aby ste to porozumeli. So Luke 12, 15 through 21. Lukáš 12, 15 až 21. And he said to them, take heed and beware of covetousness. A on im povedal, počúvajte a dávajte pozor pred žiadostivosťou. For a man's life does not consist in the abundance of things which he possesses. Pretože život človeka nie je založený na hojnosti vecí, ktoré on vlastní. And he spoke of a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth plentifully. A on im povedal podobenstvo, že zem istého bohatého človeka priniesla veľkú úrodu. And he thought within himself, saying, what shall I do, because I have no room to bestow my fruits? A on si v sebe pomyslel, čo budem robiť, pretože ja nemám už žiadne miesto, kde by som moje plody uskladňoval. And he said, this I will do. A on povedal, toto budem robiť. I will pull down my barns Ja dám dole moje and build greater, také tie veci, kde si skladuješ. and there I will bestow all my fruits
and my goods. Čiže vlastne tú skladiareň dám preč, urobím väčšiu, novšiu a tam dám všetko moje ovocie. And I will say to my soul, A poviem svojej duši, soul, duša, you have much goods laid up for many years. ty máš toľko potravín na mnohé roky. Take thine ease, eat, drink, and be merry. Takže sa teraz ukľudni, jedz, pí a buď šťastná. So just sit back, kick your feet up, and don't worry about a thing. Takže sa len sadni, vylož nohy a už o nič sa nestaraj. But God said unto him, Ale Boh mu povedal, you fool. ty blázon. God called somebody a fool. Boh niekoho nazval bláznom. Interesting. Zaujímavé. This night I will require your soul of you. Túto noc budem vyžadovať po tebe tvoju dušu. Then who shall be those things be which you have provided? A potom, koho tie veci, ktoré si zadovážil, koho budú? So he that lays up treasure for himself is not rich towards God. A tak je to vlastne s tým, ktorý si vlastne svoje poklady zhromažďuje pre seba, ale nie je bohatý voči Bohu. Now, rich there does not just mean monetary or money there. Bohatý sa tu nemyslí teda iba peniaze. It means rich in everything, rich in spiritual fruits and fruits of the spirit, things like that. Bohatý môže byť aj napríklad v duchovnom ovoci ducha. But at the very top in verse 15 it says beware of covetousness. Ale na začiatku teda v tom 15. verši Ježiš hovorí, že daj si pozor na žiadostivosť. Covetousness is forbidden in scripture. Žiadostivosť je zakázaná v Biblii. And it will condemn your soul. A bude odsúdiť tvoju dušu. This is why God said, because you've coveted, because you've built up these treasures, you're not rich towards God. A preto Boh povedal, že lebo si mal tú žiadostivosť, si budoval tie svoje poklady, ale nie si bohatý voči Bohu. And this night I will require your soul from you. A túto noc ja budem požadovať tvoju dušu po tebe. So it literally cost him his own soul. Takže doslova ho to stalo jeho So dušu. the Bible says, what good does it do for a man to gain the whole world yet lose his own soul? A Biblia hovorí, že čo je dobre človeku, ak si chce získať celý svet, ale stráti svoju dušu. So if one doesn't kill any hint of covetousness in their life, Ak človek nezabije nejakú aj tú najmenšiu časť žiadostivosti v jeho živote, like I said, covetousness has many different degrees to it. ako som povedal, žiadostivosť má rôzne úrovne a stupne. If a person allows it to grow in their life, Ak človek dovolí, aby tá žiadostivosť rástla v jeho živote, it could lead to greed and murder. môže to vedieť k takej tej, že skrátka nemáš ničoho dostatok a k vražde až. Poverty and rebellion. K chudobe a k rebelii, zbure. Oppression and violence. K opresii a k násiliu. A denial of God. Zapretiu Boha. Well, how does that work? Ako to funguje? Because if you obtain enough stuff, I'll show you in Scripture, this is exactly what it says. Ukážem vám v Biblii, čo to sa tým myslí, ale v podstate, keď dostaneš dostatok svojho pokladu, máš nejakých vecí. This is why you need to come to every session. Tak preto ináč potrebuješ tu byť celý čas. Or get the manual. Alebo mať manuál, aby si pochopil. Because when people have obtained enough, they will say, look at the work of my own hands has made me this. Lebo ľudia, keď si ako keby nazbierajú toho dostatok, tak vtedy povedia, pozri sa, ja som to dokázal, mám toho dostatok, svojimi vlastnými rukami som si na to zarobil. And they deny the abundance of provision from the Father. A potom vlastne ako keby zapierajú to zabezpečenie, ktoré je od Otca. And I'll show you where Scripture says that. A ja vám ukážem, kde to písmo hovorí. Because then they start to look at it and say, oh, look what I did. A oni sa potom na to pozrú a povedia, na čo, ja som pozrieť sa, čo som si ja zarobil sám. But it's God who gives the power to get wealth. Ale to je Boh, ktorý dáva moc alebo tú schopnosť získavať bohatstvo. If one doesn't kill covetousness in their life, it can lead to injustices. Ak človek nezabije žiadosť vo svojom živote, môže to viesť k nespravodlivosti. Backsliding. Že keď človek páda dozadu, že skrátka robí nejaké tie chyby. Deceptions. Oklamania. Defilement. Tiež také iné oklamania. Corruption in yourself. No skrátka, že si skorumpovaný. Temptations and lusts. Pokušenia a žiadostivosti. And a short life. A krátky život. And I have scriptures for every single one of those things in the Bible. A z každej jednej veci mám vlastne k tomu aj písmo z Biblie. So it's important that you study this out. Takže dôležité, aby si to študoval. I'm literally giving you sort of a recipe of success here. Doslova vám tu dávam recept na úspech.
if you do these things, Ak robíš tieto veci, you won't be able to withhold the blessings of God in your life. vlastne nebudeš schopný ako keby sa spierať požehnaniam, ktoré na teba prídu od Boha. Because God wants to pour them out on you. Pretože Boh to chce doslova na teba vyliať. But God has set in place certain conditions. Ale Boh má isté miesta a nejaké podmienky. See, God is under no obligation whatsoever to just pour out total blessing on you where you're at right now. Boh vôbec nie je povinný ti vyliať na teba všetko požehnanie, ktoré je na teba práve teraz. Because there is conditions to God's promises. Pretože sú nejaké podmienky k Božím zasľúbeniam. And if one doesn't live by the conditions that God has set forth, A keď človek nežije podľa tých podmienok, ktoré Boh ustanovil, they will hinder the blessings in their life. There's no question. tak budú zabraňovať práve tým Božím požehnaniam v živote toho človeka. To je bez otázky, to je jasné. This is why I say everything has to come from the Father. Preto aj ja hovorím, že všetko musí prísť z Otca. And out of a pure heart towards Him. A z čistého srdca voči nemu. Now, where are we going to go? Let's go to Romans 13, 9 through 14. Poďme do Rímanom 13, 9-14. So it says, "For this you shall not commit adultery. A preto nemal by si spáchať cudzoložstvo, You shall not kill. nemal by si zabiť, You shall not steal. nemal by si kradnúť, You shall not bear false witness. nemal by si krivo svedčiť, You shall not covet. nemal by si žiadostiť. And if there be any command, A ak je akékoľvek prikázanie, it is briefly comprehended in this saying, je veľmi jednoducho zhrnuté v tomto hovorení. namely, you shall love your neighbor as yourself. A to miluj bližného ako seba samého. Love works no ill to their neighbor. Láska nerobí nič zlé voči svojmu bližnému. Therefore, love is fulfilling the law. A teda láska je naplnením zákona. And knowing the time that now it is even high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believed. A teraz prišiel ten čas, ktorý nám dáva, aby sme sa zobudili zo spánku, pretože teraz naša spása je bližšie, než sme verili. The night is far spent and the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness and put on the armor of light. A noc už pokročila a blíži sa deň, a teda preto zhoďme zo seba všetky skutky temnoty a oblečme na seba výzbroj svetla. Let us walk honestly, Kráčajme úprimne, as in the day, not rioting and in drunkenness, ako cez deň, nie v nejakých vzbúrach alebo v opilosti, not in chambering or wantonness, not strife and envy, nie v žiadosti, v takej tej túžbe, ani v nejakých súbojoch a žiarlivostiach. Put on the Lord Jesus Christ, Oblež si Ježiša Krista and make no provision for the flesh to fulfill the lust of the flesh. a nedávaj žiaden prístup pre telo, aby si naplňal jeho žiadostivosť. Covetousness is the lust of the flesh, Žiadostivosť je vlastne túžba tela. because you're looking at them going, I want what they have. Pretože ty sa pozeráš a si hovoríš, ja chcem to, čo oni majú. Like I said before, I want their looks, I want their money, I want their house, I want their wife or their husband or whatever. Lebo sa na nich pozrieš a povieš, wow, ja chcem vyzerať ako on, ja chcem mať dom ako on, ja chcem mať manželku, manžela ako on, skrátka čokoľvek, čo to je. Who cares what they have? Komu záleží na tom, čo oni majú? There's always going to be somebody smarter than you. Vždy bude niekto chytrejší od teba. There's probably way smarter people sitting in this room than me. Pravdepodobne sú tu aj nejakí chytrejší ľudia ako ja v tejto miestnosti. Cool. OK? There's people that have great levels of education. Sú tu ľudia, ktorí sú vysoko vzdelaní. Awesome. Super. I didn't even finish high school. Ja som aj nedokončil strednú. I think I'm doing okay. A myslím, že si radím celkom OK. It doesn't bother me that they have education. Mňa to nejako nezaťažuje to, že iní majú vzdelanie. It doesn't bother me that somebody has a giant house. Nezáleží mi na tom, že niekto má veľký dom. There's always going to be somebody smarter, richer, better looking. Vždy niekto bude odo mňa bohatší, krajší, lepšie vyzerajúci. So why compare yourself to them? Tak prečo by som sa mal s nimi porovnávať? Our life shouldn't be compared this way. Náš život by takýmto štýlom nemal byť porovnávaný. Our life should be compared this way. Náš život mal by byť takýmto štýlom porovnávaný. That's what's so important. A to je dôležité. And we just look around and we covet so much and we don't even realize that we're doing it. A my sa len tak pozrieme dookola a my žiadostíme toľko, že si to až neuvedomujeme. If I could just have a ministry like theirs. Ja keby som mohol mať službu ako ich služba. Have a ministry like the one God gave you. Maj službu takú, ako ti Boh dal. Do that.
rob to. I know people that put their whole family in jeopardy, their marriage, their kids, everything. Poznám ľudí, ktorí úplne, že sa nestarajú vôbec ani o svoje manželstvo, ani o svoju rodinu. For the sake of pursuing a ministry. Len preto, lebo vlastne tá osoba sa tak snaží ako keby začať slúžiť. Takže vlastne úplne, tak slúži, že úplne rodinu tým odpíše totálne. I said to them just a few weeks ago. Už som to povedala pred pár týždňami. Don't worry about who you're supposed to be until you figure out who you are. Nesnaž sa o tom, netráp sa nad tým, kým by si mal byť, pokiaľ nezistíš, kým si teraz. Because people are always like, well, I got this big call in my life and one day I'm going to be this superstar minister guy person. Vieš, že má také veľké povolanie od Boha, budem raz takým ten superstar, kazateľ, neviem čo. But who are you now? Ale kým si ty teraz? Don't be so focused on the past or the future that you don't even know who you are. Nebuď tak koncentrovaný na budúcnosť, že ani nevieš, kým si dnes teraz. Because you will lose yourself. Lebo ty stratíš seba samého. Take care of today. Postaraj sa o dnešok. And let God take care of tomorrow. A dovol Bohu, aby sa on postaral o zajtrajšok. Anyway. Let God build it. Nech to Boh postaví. 1 Corinthians 5:11. 1. Korinťanom 5:11. But now I have written unto you. Teraz som vám napísal. This is Paul talking now. To Pavol hovorí, áno. Not John. Nie, áno. Yeah. Unto you not to keep company. Aby ste sa nestretávali. If any man that is called a brother. Ak nejaký je človek, ktorý sa volá brat, be a fornicator. By bol vlastne modloslužobník. Covetous. Žiadostivý. An idolater. Cudzoložník. A railer, a drunkard, an extortioner. Nejaký opilec, nejaký zburovač. Don't even eat with them. Dokonca ani s nimi nejedz. So if somebody is a covetous person. Takže ak niekto je žiadostivý človek, we're told to not even eat with them. Nám je povedané, že s ním nemáme ani jesť. Now, I don't just mean someone that's like, oh, I wish I had what they have. A nehovorím to človeku, ktorý povie, že keď by som mal to, čo oni. And then all of a sudden you're like, oh, I gotta go, I can't talk to you anymore, bye. A ty, že počkaj, nemôžem s tebou hovoriť, čau. It's not what I'm talking about. O tom to nehovorím. But somebody who seeks to covet. Their life is about coveting other people's things. Ale vyslovene človek, ktorého životný štýl je žiadostivo, že stále túži po veciach iných ľudí. And they have this jealousy and it's always about, look what he has, and look what he has, and look what she has. And to je ten človek, čo hovorí taký ten, ako ten žiarlivý, že pozri sa, čo on má, pozri sa, čo on má, pozri sa, čo on má. The Bible says don't even eat with them. A Biblia hovorí, s takým človekom nejedz. And we think, like I said, we think all division is wrong. Clearly it's not. A my si myslíme, že ten rozkol, to nejednotá je zlá, je dobrá v rámci tohto veršu. It's why you're dividing, like I said before. A je tu ten dôvod, prečo vlastne je tá Now nejednotá. look, 1 Corinthians chapter 6, 9 and 10. 1. Korinťanom 6, 9 až 10. Don't you know that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Vari, neviete, že nespravodliví nezdedia Božie kráľovstvo? Be not deceived. Nebuďte oklamaní. Neither fornicators, Ani cudzoložníci, nor adulterers, ani modloslužobníci, nor adulterers, ani smilníci, nor the effeminate, ani tí, čo effeminate, like weak men, a ani slabí muži, teda takí zženštili muži, nor abusers of themselves with mankind, ani tí, ktorí vlastne zneužívajú seba samých s Nor- ostatnými mužmi, nor thieves, ani zlodeji, nor covetous, ani žiadostiví, nor drunkards, ani opilci, revelers, extortioners, ani vlastne tí, čo robia nejaké zbury, shall inherit the kingdom of God. nezdedia Božie kráľovstvo. Do you see that? Vidíte to? Well, Marty, he's talking about the world. Ale Marty však tu hovorí o svete. He's not talking about the world, he's talking to the church. On tu nehovorí o svete, on tu hovorí o cirkvi. It's a big deal. To je veľká vec. So the fornicators are false worshipers. Takže tí fornikátori to sú tí, čo uctievajú vlastne falošných bohov. The idolaters are the unfaithful. Potom sú to cudzoložníci, to sú tí vlastne, čo sú mimo svojho manželstva s niekým iným sexuálne. And I have a whole list of things in here, but I want to get to the effeminate. Mám tu celý zoznam, ale chcem sa tu dostať k tým takým ženštilým. Now, remember, I just read this to you out of the Bible. Pamätajte, ja som vám to prečítal priamo z Biblie. Effeminate means to be a man with woman-like traits. Ženštilý to znamená byť mužom, ktorý má ženské črty. To an unhealthy degree. V nezdravom pomere.
Men are not to be overly emotional, weak, soft, and delicate. Muži nemajú byť prehnane emoční, slabí a delikátni. Effeminate means to not be mainly in appearance, but how you conduct your life. Ženštíli znamená nie z pohľadu nejakého výzoru, ale ako ty vlastne jednáš v živote. What do you see in this world all over the place? Čo vidíš v tomto svete úplne všade? Effeminate, weak men. Ženštilých, slabých mužov. That you can't tell the difference if they're a man or a woman. Že až pomaly nevieš rozlíšiť, či to je muž alebo žena. This is what the Bible says. A toto hovorí Biblia. Whether people like it or not, that's what it says. Či už sa to ľuďom páči alebo nie, toto sa tam píše. You know, and I sometimes get blamed for being too strong. Niekedy ma ľudia vinia za to, že som príliš priamy, ako keby prísny. I'd rather go one way than the other way. No radšej pôjdem tým správnym spôsobom ako tým nesprávnym. Now, a strong man can be compassionate. Silný muž môže byť súcitlivý, empatický. A strong man can cry. Silný muž môže plakať. A strong man can hold a baby. Silný muž môže držať babetko. And do all and like I said, be compassionate and loving and caring. A byť jemný, súcitný a starostlivý. But a strong man doesn't go around like a fairy or, you know. Anyway. Ale silný muž nechodí úplne tak, že úplne jak taká nejaká vydesená dievčinka. This is how the enemies got in and started destroying the family unit the way God has ordained it to be. Pretože toto je spôsob, akým nepriateľ diabol začal ničiť vlastne bunku, ktorou je rodina, tak ako to Boh stvoril. Anyway. Ephesians 5:3-5. Efezanom 5, 3 až 5. But fornication and all uncleanness or covetousness, ale cudzoložstvo, nečistota a každá žiadostivosť, let it not even be named among you. Nech nie je medzi vami ani zmienená. As you become saints. Ako ste sa stali svätými. So covetousness at any level is completely forbidden in Scripture. Takže žiadostivosť je to na akejkoľvek úrovni je úplne zakázaná v písme. I honestly can stand here before God and say, I covet no man. Ja môžem tu úprimne stať a doslova povedať pred Bohom, že ja naozaj nemám žiadostivosť voči žiadnemu človeku, čo on má. I covet no man's success, no man's ministry. Ja nemám naozaj žiadostivosť po žiadnom človeku službe alebo úspechu. As God is my witness, I covet nobody. Boh je môjim svedkom, že naozaj po nikom nežiadostím. And that's the way we need to be. A my potrebujeme presne taký byť. I'm jealous of nobody. Ja nie som žiarlivý voči nikomu. I'll rejoice with you in your success. Ja sa budem tešiť s tebou svojich úspechov. Anyway. Neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient, but rather giving of thanks. Ani nečistota, ani bláznivé hovorenie, ktoré nie sú správne, ale radšej dávajte vďaku. For this you know, that no whoremonger, no unclean person, no covetous man, who is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Pretože toto viete, že žiaden smilník, ani nečistý, ani žiadostivý človek, ktorý je moloslužobník, má nejaké dedičstvo v Božom kráľovstve. Do you see how God treats covetousness? Viete, ako sa Boh má prístup k žiadostivosti? Now, this doesn't mean you're walking down the street and you see somebody with a nice coat and you're like, wow, I wish I had that coat. I wonder where they got it. Ja nehovorím tu o tom, že ideš ulicou, vidíš niekoho s pekným kabátom a si povieš, pekný kabát. Rozmýšľam, že kde ho kúpili. That doesn't make you a coveter. To z teba ešte nerobí žiadostivého človeka. But seeking how you can get their coat and steal it from them, or that kind of stuff, that could be the starting of covetousness. Ale keď vlastne hľadaš spôsob, ako im zobrať ten kabát a vlastne ukradnúť ho, tak to už je vlastne žiadostivosť. You see, when David saw Bathsheba, vieš, keď uvidel David Batšebu, if he would have just walked out on his terrace, len keby išiel na svoju terasku and saw her bathing, a videl, ako sa kúpe, and went, wow, she's a nice looking lady. A si povedal, že no, pekná žena. I gotta go. And musím už ísť. He'd have been fine. A odišiel. But what happened? Ale čo sa stalo? How can I make her mine? Ako môžem urobiť, že by ona bola moja? Bring her to me. Prineste mi ju. And then he started lusting after her. That's what lust really means. Is a strong desire to make one yours. A vlastne tá žiadostivosť, ktorú vlastne voči nej mal, vlastne to znamená, že vlastne chcel urobiť niečo, čo nebolo jeho, aby bolo jeho.
And he came up with a plan to make the baby not look like it was his and all these different things, and it all fell apart. No a vymyslel ten plán, aby to urobil tak, že aby to dieťa vyzeralo, že nie je jeho a teda nakoniec celý jeho plán zlyhal. Then he put the man on the front line and he died. No a potom dal toho jej manžela vlastne do prvej línie, kde zomrel. It started from coveting. A to začalo len s tou jeho žiadostivosťou. Do you see how dangerous it is? Viete, aké je to nebezpečné? Very, very dangerous. Veľmi nebezpečné. Now, Colossians 3, 5 through 6. Kolosanom 3, 5 a 6. Mortify therefore the members which are upon the earth. A teda umrtvujte svoje časti, ktoré máte tu na zemi. So put to death these things. Takže doslova zabite tie veci. Fornication, Smilstvo, uncleanness, nečistota, inordinate affection, nevhodná which is like žiadosť, ako lust, sexuálna, basically. taká sexuálna. Covetous, A žiadostivosť, which is idolatry. čo je vlastne modloslužba. For which things sake Lebo kvôli týmto veciam the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Boží hnev prichádza na synov neposlušnosti. Do you see that? Vidíte to? It's very, very important that people understand this. Je to veľmi, veľmi dôležité, aby to ľudia porozumeli. This is why I didn't begin this manual with tithing and giving and all these different things. Preto som aj tento seminár nezačal vlastne s dávaním a s desiatkami a s týmito vecami. Because understanding the love of money and what covetousness means Pretože porozumenie lásky k peniazom a žiadostivosti will bring you freedom. prinesie ti slobodu. Because jealousy is a killer. Pretože žiarlivosť je zabijak. It hurts. A to bolí. You know, it hurts you. Bolí to teba. You know, so anyway, what a person covets can become an idol to them. Po čom človek žiadosti sa mu vlastne stáva modlou. You look at so many young people, Môžete pozrieť na toľko mladých ľudí and they model themselves after people they don't even know. a oni vlastne zhľadajú k ľuďom, ktorých ani nepoznajú. Hollywood actors and Hollywood stars and all these things. Hollywoodské hviezdy a tí všetci herci a tak. And they want to be like them and they start to act like them and their life goes into ruin. A oni začnú sa správať ako oni, lebo oni chcú byť ako oni a vlastne tým si zrujnujú svoj život. Who cares? And you get like the US election just happened and they're voting because this celebrity said this and this celebrity said that. Who cares? They're people. Komu záleží na tých ľuďoch? Akože v tom zmysle, že teraz napríklad boli americké voľby a niektorí volili za niekoho len preto, lebo tá celebrita povedala, že za niekoho volí. Že komu? Že nemôžeš si robiť názor podľa toho nejakej celebrity, že čo si povie. I'm not going to listen to some superstar that has a $150 million jet that flies around the world telling me I should drive an electric car. Nebudem počúvať nejakú celebritu, ktorá za 150 miliónov jazdí po svete a že mal by som šoferovať také a také auto. If I want to drive an electric car, it's because I want to drive an electric car, not because some person tells me to. Ak chcem napríklad jazdiť v elektrickom aute, budem jazdiť, ale nie preto, že mi to povie nejaká celebrita. So we can't covet ourselves after their life. Teda my nemôžeme žiť život, ktorý vidíme, že oni žijú. If you're going to covet something, covet the life of Jesus. Ak chceš po niečom žiadostiť, tak maj tú žiadosť, že chceš žiť ako Ježiš. That's okay. So we're going to move on from that. Hebrews 13:5 says, "Let your life be without covetousness." Opäť, Židom 13:5 hovorí, nech tvoj život je bez žiadostivosti. Now, there's a bunch more in here you can read, but we're going to move on from that. Go to section 3. No a teraz pôjdeme do sekcie 3. This goes along the lines of the first two sections. Toto ide ruka v ruke s tými predošlými dvoma sekciami, čo sme už prešli. And this is trusting in money. Section 3 is about trusting in money. Takže táto tretia sekcia je o dôverovaní v peniaze. Now, people who trust money often love and covet it as well. Ľudia, ktorí dôverujú peniazom, väčšinou ich aj milujú a žiadostia po nich. And I understand there's security in having like a nest egg or a savings account. Ja viem, že je tam ten pocit takej bezpečnosti, keď máš ako keby ten svoj poriadci napríklad And účet. there's nothing wrong with that. A nič s tým nie je zlé. But we can never let that be where we get our trust from. Ale to nikdy nemôže byť našim dôvodom, že čomu naozaj, z čoho vyviera ako keby naša dôvera, že sa postará. Because there's been banking systems that collapse. Lebo sú napríklad aj bankové systémy, ktoré skolabovali. And then all your money's gone with it. A tým pádom aj všetky tvoje peniaze s tým zmizli. And if you trust in that system, then your trust is gone too.
No a teda keď si dôveroval v ten systém, tak potom aj tvoja viera vypršala. Why do you think your grandmothers and your grandfathers put their money under a mattress? Prečo si myslíš, že tvoji starí rodičia dávali svoje peniaze pod madrace? Because even then they didn't trust the system. Lebo ani vtedy oni nedôverovali systému. This has become our system right here. To sa stalo našim systémom. Do you know how fast this can crash? Viete, ako rýchlo sa toto vie pokaziť? What happens if there's an internet outage for like 10 minutes? Čo sa stane, keď vypadne elektrina na 10 minút? People lose their minds Ľudia sa idú zblázniť, because we become so dependent on this. lebo my sme sa stali tak závislí na tom. I'm not saying we can't use it. I'm just saying we got to be very careful with it. Ja nehovorím, že to nemôžeme používať, iba hovorím, že máme byť veľmi ostražití s tým. Now, often many people trust money because they can see it in their hand or on their bank statement. Častokrát ľudia vedia dôverovať peniazom, lebo ich majú buď teda na ruke, alebo ich vidia na svojom účte. And they think, oh, I'm safe. A ľudia si povedia, no, som zabezpečený. But what if it went away? What if you got scammed? What if you got robbed? Ale čo ak to zmizne, čo ak ťa niekto okradne, alebo ťa vlastne tým nejakou praktikou oklame vyslovene a stratíš peniaze? Would your trust be gone? Tak vlastne aj tvoja dôvera by odišla, nie? See, if you put trust in God, no matter what happens on this earth, you still have trust in God. Lebo ak ty dáš svoju dôveru v Bohu, je jedno, čo sa stane na tejto zemi, stále máš dôveru v Bohu. Now let's look at Psalm verse 49, 6 through 9. Ideme do Žalmu 49, 6 až 9. It says, they that trust in their wealth and boast themselves in the multitude of their riches. Tí, ktorí dôverujú vo svoje bohatstvo a vystatujú sa množstvom ich bohatstva a majetku. None of them can by any means redeem his brother, Nikto nedokáže za to vykúpiť svojho brata, nor give to God a ransom for him. ani Bohu nedokáže za to dať výkupné. For the redemption of their soul is precious, and it ceases forever. Pretože vykúpenie duše je vzácne a trvá navždy. So, the Hebrew word for trust is that. Áno. Batash? I don't know, something like that. Hebrejské slovo pre dôvera je betaš, je to 982 konkordancia. And it means to be confident A to znamená byť sebavedomým or have security in. alebo mať dôveru v. So you can't have confidence or trust in your wealth. Takže ty nemôžeš mať dôveru alebo také, že sebavedomie vo svoje bohatstvo. The word is translated trust 103 times in the King James version. V King James verzii Biblie slovičko dôvera je napísané tam 103 krát. And trusting and boasting in riches is a fool's confidence and will end in ruin. A teda dôvera a chvastanie sa v bohatstvo je bláznovo sebavedomie a nakoniec to skončí, že sa to zrujnuje, že to bude zle. Why? Prečo? Because it's temporary. Lebo je to iba dočasné. No matter how much you got or how much you don't have, you can't take it with you. Jedno, koľko máš alebo nemáš, nevieš si to so sebou zobrať. So you can have all the money in the world and trust in that, and when it comes time to the end, you have no trust in God. Where are you going to be? A teda ty môžeš mať všetko bohatstvo, všetko tohto sveta, ale aj nakoniec, keď príde doba, že už budeš stať pred Bohom, tak čo s tými peniazmi urobíš? Psalm 52 verse 7 says, Lo, this is the man that made God not his strength, but trusted in the abundance of his riches and strengthened himself in his wickedness. Žalm 52:7 hovorí, že hľa, tento človek neurobil Boha svojou silou, ale dôveroval v množstvo svojho bohatstva a posilňoval seba v zvrátenosti. He trusted in the abundance of his riches. Dôveroval v množstvo jeho bohatstva. And the more that you trust in the abundance of your riches, whether your riches are this big or this big, A teda čím viac dôveruješ v to svoje bohatstvo, či už je veľké alebo malé, the more you're going to hang on to them. tým viac na to budeš závislý. See, you can't outgive God. Ty nemôžeš dať viacej, ako dáva Boh. And the more you give, the more he'll pour back to you. That's just the way it works. It's called sowing and reaping. A čím viac ty dávaš, tak tým viac on na teba vyleje. Skrátka to sa volá sejba a žatva. And that's literally what the Bible says, and we'll be looking at that. A toto doslova hovorí Biblia a pozrieme sa na to. This man was boastful, treacherous, and a liar and a slanderer. Tento človek bol vystatovačný, klamár a taký lstivý. He trusted in riches and he was cursed forever. On dôveroval vo svoje bohatstvo a bol prekliatý na veky. David trusted in the mercy of God and was blessed forever. Dávid dôveroval v milosrdenstvo Božie a bol požehnaný na veky.
There's a world of difference between the two. A teda medzi tými dvoma je obrovský rozdiel. Psalm 62, verse 10. Žalm 62:10. Trust not in oppression and become not vain in robbery. If riches increase, set your heart not upon them. Nedôveruj v také tie, keď ti niečo sužuje, ani nestaň sa bláznom v nejakom kradnutí. Ak bohatstvá sa zvyšujú, tak svoje srdce na to neupínaj. If riches increase, don't set your heart on them. Ak sa ti zväčšuje bohatstvo, nech tvoje srdce nezačne na to lpnúť. That's the problem. To je problém. If your riches increase, don't set your heart on them. Be thankful towards the Father. Ak sa tvoje bohatstvo zväčšuje, nezačne na tom lipnúť a radšej začni ďakovať Bohu. Proverbs 11:28. Príslove 11:28. He that trusts in his riches shall fall, Ten, ktorý dôveruje vo svoje bohatstvo, padne. but the righteous shall flourish as a branch. Ale spravodlivý vypučia ako konár. It's amazing. Je to úžasné. We'll hit this last verse and then, wow, there's a lot here. Yeah. There's a lot. We can't get through all this, but the story of the young rich man. Je to taký príbeh mladého bohatého človeka. He said, "What must I do to obtain eternal life?" Marekovi 10 hovorí, že čo mám robiť, aby som získal večný život. And Jesus said, "Don't kill, don't commit adultery, don't do these things." Ježiš povedal, nezabij, necudzož, nerob toto a toto. And the young man said, "Man, that's awesome. I've done all these things." A ten mladý človek hovorí, no je skvelé, lebo ja všetko to robím. But you pick it up in verse 21, and Jesus, beholding him, loved him. A v Marek 10:21 Ježiš hovorí, že pozrel na ňo a hľadec ho miloval And said to him. a povedal mu. Do you notice loving him was telling him the truth? A všimnite si, že sa píše, že ste ho zamiloval, že sa pozeral na ho s láskou. To znamená, že mu povedať pravdu. Go your way and sell whatever you have and give it to the poor. Choď a predaj čokoľvek, čo máš a daj to chudobným. See, people take that verse and they go, well, you see, God doesn't want me to have anything. I got to sell it all to the poor. Or I got to sell it and give it all to the poor. Ľudia radi berú tento verš a hovoria, no vidíš, Boh nechce, aby som bol bohatý, mám všetko rozdať chudobným. He said, if you do that, you're going to have your treasure in heaven. Pick up your cross and follow me. A povedal, že keď to urobíš, budeš mať svoje poklady v nebi, vtedy zober svoj kríž a nasleduj ma. But the man was very sad because he had a lot of riches. Ale ten muž bol smutný, lebo mal veľké bohatstvo. And again, people look at that and they say, well, I can't have anything because God told this rich man to sell everything, so all riches is wrong. A teda ľudia sa na tento verš pozrú a povedia, no tak keď Boh povedal, Ježiš povedal tomu mužovi, že má všetko predať, nemá nič ako bohatý, tak vlastne mať bohatstvo je zlé. But that's not true. Ale to nie je pravda. How do we know that? Ako to vieme? Verse 24. Verš 24. Because Jesus said all these things and the disciples said, Pretože Ježiš povedal a jeho učeníci povedali, how can people be saved then? a učeníci mu to povedali, tak potom ako človek vie byť spasený? But Jesus answered again and said to them, children, how hard is it for them that trust in riches to enter the kingdom of God? A Ježiš povedal, že aké je ťažké pre tých, ktorí dôverujú vo svoje majetok, aby vošli do nebeského kráľovstva. Not had riches, Nie mať bohatstvo, trust in riches. ale dôverujú v bohatstvo. So by doing this, Jesus cut to the heart of the problem, which is the heart. Čiže tu Ježiš zjavil, aký je ten problém, že to je vlastne to srdce, ktoré dôveruje. That's what the story is about. It's not the fact that the man had riches. Takže tento príbeh nie je o tom, že ten človek mal majetky, It's the matter that he trusted in them. ale o to, že on dôveroval vo svoje majetky. And you can't fulfill the commandment of loving your neighbor as yourself when you hoard everything to yourself. A ty nedokážeš naplniť prikázanie miluj blížneho ako seba samého, keď si všetky majetky držíš sám pre seba. So this guy was doing all the things that he's supposed to, not murdering, not killing, not destroying, not lying. Takže ten muž robil všetko. Nezabíjal, nekradol, neklamal, necudzoložil. And he said, I've done all these things since my birth. A on hovorí, že no všetko to zachovám od svojho narodenia. And Jesus is like, yeah, but you're not necessarily loving your neighbor as yourself because you're keeping it all to yourself. Ale Ježiš povedal, no dobré, ale tak ty úplne nemiluješ svojho blížneho, lebo si to všetko necháš pre seba. This is why he was told to sell it and give it to the poor. A preto mu bolo povedané, aby to predal a dal chudobným. Not because he wasn't supposed to have anything, but because he wasn't supposed to trust in it. Nie preto, že by nemal mať nič, ale práve preto, že nemal nič z toho, čo mal dôverovať. That's it. A o tom to je. Isn't that much simpler? Nie je to jednoduché? And then just quickly,
he said, because it's easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. A potom presne povedal, že je preto ľahšie prejsť ťave okom ihly ako bohačovi do nebeského And kráľovstva. people look at that and they go, well, geez, if I'm rich, I can't enter the kingdom of God. Man, I'm in trouble. A ľudia sa na to pozerajú a povedia, no keď som bohatý, nemôžem ísť do nebeského kráľovstva, no to je problém. Without understanding what it actually means, what Jesus was referring to. Bez toho, aby porozumeli, o čom tam vlastne Ježiš hovoril. And in these big cities, they had entryways into the city. A viete, v tých veľkých mestách mali ako keby také vchody. And they were very narrow. A oni boli veľmi úzke. And when camels had to go in, they had to go in with no baggage on them. A keď vlastne ťavy mali ísť cez ten prechod, tak museli ísť bez žiadneho nákladu. And they might be able to pass through what was called the eye or the entry of the gateway if the camels were kneeling down. A vlastne vtedy tie ťavy, ak vlastne ako keby išli po kolenách, tak vedeli prejsť tým prechodom. So people picture a needle Ľudia si predstavia doslova ihlu and then trying to jam a camel through the needle. a snažia si predstaviť, ako tam tú ťavu prepchajú. You can't do that. To nevieš urobiť. But Jesus wasn't talking about a needle where you fix your shirt. Ale Ježiš nehovoril o ihle, ktorú si opravuješ tričko. He was talking about an opening in a city that was called a needle, and the idea was a camel had to kind of like squeeze through it. Ale on hovoril vlastne o tých takých vchodových bránach do mesta, že tá ťava doslova sa musela pretlačiť, aby prešla. So that's what he was referring to. A o tom hovoril. And he said it's hard for a man who trusts in his riches to enter into the kingdom of A God teda povedal, že je ťažké pre človeka, ktorý dôveruje vo svoje bohatstvo, aby vošiel do nebeského kráľovstva. because narrow is the way. Pretože tá úzka je cesta. You see, maybe you didn't know that before, but now you can get the picture out of your head of trying to get a gigantic camel to go through a needle. Možno ste to nevedeli, takže aspoň zo svojej hlavy odstranite ten obraz doslova ihly malej, že ťavu tam chcete Okay, prepchať. we'll break here, but let me ask you this question. Dáme si pauzu, ale... Who literally always had the picture of a camel trying to go through a needle? Kto z vás mal vždy doslova ten obraz, doslova ťavy a doslovné ihly na šitie? And you're like, how is that possible? A vy si hovoríte, jak je to možné? Who's actually been knitting or sewing something going, how does a camel fit through there? Kto z vás niekedy sa snažil šiť a si hovoril, že jak tým uchom prejde You ťava? take the thread and you're like, A vy pritom iba zoberete tú nitku, čo chcete prepchať a už to máte problém. and you get it through and you're like, yes! A keď to prepcháte, tak si hovoríte, že yes. And then you picture a camel, but that's not what it's referring Potom si to. predstavíš ťavu. Jesus was giving a real world example Ale Ježiš dal reálny príklad a nie. because he Našitie. spoke with real world examples. Pretože Ježiš rozprával príklady, ktoré boli naozaj zo sveta praktické. So, his disciples were astonished because rich people can typically buy whatever they want. A teda tí ľudia boli prekvapení, lebo väčšinou si vedeli kúpiť, čo chceli. But they cannot buy salvation. Ale oni si nemohli kúpiť spasenie. And rich people think that they can buy anything. Not every rich person, but rich people who aren't trusting God. Ale bohatí ľudia väčšinou si teda myslia, že vedia kúpiť čokoľvek. So again, riches are not the problem. Takže opäť bohatstvo nie je problém, It's loving them, ale je láska k nim, coveting them, žiadostenie po nich alebo dôverovanie im and trusting them. a dôverovanie im. We just went through 4 hours of talking about those very things. A teda skoro 4 hodiny sme už rozprávali teda iba o týchto veciach. So get it out of your mind that it's wrong to have things. Takže už dúfam, že to dáte z hlavy preč, že tá myšlienka, že je zlé ich mať. But do not let those things have you. Dôležité, aby tie veci nemali teba. Don't let them have your heart. Aby nemali Okay. tvoje srdce. So we'll see you guys in whenever I call you back. Ja, dáme si predstavu. When we're here, the schedule goes out the window. Yeah. So we'll see you soon, guys. Ja, vidíme sa.